Wira bwakwa muletheria wa Meru TV ntukwekune na mbere boya iri Jumatatu ya tariki 3 mweri ni wa ili mwaka ni 2025 kanko atuwe ni kirindeto cia Meru TV muthenya mbeta wa Tirimbabu na nyuma ya ura gavana wa Meru Kiraito Murungi kumira na kuwa Meru bakathithia musemane nyuma ya Mbaraka Wira Mwangaza kuitwa tariki 14 mweri wa 3 mwaka yonende ura wari munini wawe Titus Ntocho numirite na kuata mbaru miario yawe. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma wewe na ripoti. Patutura Meru na undare munini wa gavana kaunti ya Meru mwaka ni wa ngirigile 2022 itokuwa na Meru tete bwega na bunto na orari munene wa Meru County kana munene kwa Mheshimiwa Kiraito Murungi itogora twamba tukire mbere a Meru bone mwanya ya utongere bwetu na ba uraba chalire awe gavana Wira Mwangaza na indi bachonerete kuma to kuma kelele ndoa TMCA pakwatana na gavana TMPs tia tongere ba kanisa tia ntukinya bare ko pakwatana ira na gutumbukaka Meru itabwega kwina gitume ya kiraktonete for the last over 2 years igitari ukinya ito kona gavana orare ona impeachment ya assembly aikwa senate 3 times na the third time watu gavana akwa impeached ni senate koti ne mwatilite mwankau na watu rota ugera tugite ture atongera ba Meru tetere tariki 14 March pora wakarikeka tuirede kuhakikisha Meru igetana mbere tariki 14 neka amua direction yetu a Meru lakini Meru tutitete bwega ngwera taritire turi county ya Meru cia gwikara kaburo nkubu market waka mutpapazo kaguru na manda mengira hata kwithakia gwikara kaburo mission so many projects that we did utegende uga karike kaguma twe kuma so ugatukwa na kwe Meru tutitete bwega tukarongwa nini lakini tutere ka Meru yura na igitare ukinyara ochokanira tore amutinda turatongeria ba Meru tuge hapana. We must correct the way things are being done in Meru. Na Meru no manga to amitengeneza. Of course, kinyake thera itwa Meru bogere to makena 2022. Baro abatuko ndotongere bo yetu bare ndotongere bo bwero. Iyora kukaraika ki muchete wa mubira. Mucho wa mubira bwengagwa kana bara bachetha wachokia. Ukona mubira utwete tubaka bochi nya bara bachetha. So batatu kuwa kinyake thera ito umire twachoka ibona nyamuri muntu aisava as a member of parliament akauma anda wayekera muntu ungi umwero bakona muntu atitete bwega nenya county simu bonete tereyu okaiteno kauna alikitembe tokira kari kumwata mbaru siasene cia mwaka wa 2027 kiromba itikia gavana. Mwandiki wetu wa Nteto Mureithi Waba harina riboti uria wari gavana wa Meru rawiyikine ya Honorable Peter Gatira Umunya na rikiti gukinya mwirigone wegembe aria acumiritie na kurugura obicigiri imwe rare na ingi ndene ya maua antukuyikine ya mbaria iri obici PNU na iria agatumira ciawe cheki siasa PNU arambaria alaka mwina mone ara ukona bendera ya PNU inapeperuka huko na tukuruora ofisi yau kenda bona arabo atirimana Media Social Center Gatira Umunya na rikitie kuga we na 2027 na gitete mbandene korone yawe na kuga we akaromba gitikia ungavana ndene ya county ya Meru nikenda akathirikiria muriko juria atigirire miaka 7 ithiri Otea yo icho miango te kumba. Kana na ngoto etatea. Kumba mama kare ningwe gavana atomba tukara. Na tuheshimiane na tunamheshimu. Kabisa. Kazi hawezi.
araturerie kenda kugwatie na leo kwa araturerie kama namna gani na totena thina no itwe mheshimu ni mama Tamo betu ine ba mujwere kula. Kwa nwenda ringere. Lakini she disappointed me. I am a disappointed man. I am a thoroughly disappointed man. Ote na ukumiri mtu yoko legisa ile kuna yangu hapo ndani. Na wewe kaingiza yako hapo ndani. Waita mtu angambirenge angaro madwani onane teneke ae madwani onane teneke ae na titi kama kae titi kama kereko akiariria Kariba Mawa na berite ati ngugiria ambiritie ni ciacokere nyuma akirikana murandi jura arithitie jwa kurigeria ambaba ng'ombe rutene rwa Rwanda nikienda batigakinye akiugwa askari bara aikitie none baiterwe nona batangaranwa buria ugitewe akabacokia ambetagaretie anto konde baithukawa ndatureni ndaka ndachikia manyani ndoya ndakachi arethi ndachichi okaria ng'ambe ndachi tawarai ndachikia manyani training ande ndaitia mechinga edrikare untonia ni yake ya mwananchi kujichunga tu atanelete ya thirikari atari mantu awitho onda itabecha baita batureno ikaenda WS bora bakaria nara nandarura kambe nona ndabaurira ngari nambe chere kwa kuiwa katoba ikairia bia kura ngatokuilela ngatokukatha information ndama itha yete kwa karua ndikuma yela tatangalanire yangalanire buru oyere baraiko na mutindo karia ngai ngeti ndukarakia ngeti Ngambe bakarakia Barito na ngambe ne joga itokaria ngeti. Sasa hiyo ni kazi gani? Nende ndienda tuite na 2027 mimi nipewe kazi nifange hiyo tena. Na kinyadha haitukaurwa kerera. Hata saa hii wale wako kwa serikali wakitaka tuwape njia ya kupanga kule tunaweza kupeana. Kwena mutano ro raithirirwe ngari na aramwe na hiyo ni makosa. Accident hufanyika, sio Mwea peke yake. Accident inafanyika mahali. Kwa hivyo kuchoma gari ya mtu hiyo ni mbaya. Na biashara Kenya wanafanya kila mahali. Hata watu wa Mwea wako hapa Meru, wako kuingine na kuingine. Kwa hivyo tuheshimiane. Mtu akifanya accident apatiwe kwa polisi, watatue hiyo shinda, si kuchoma gari. Na tunauliza gavana wa Meru azungumze na gavana wa kule, hawa watu waweze kuwa compensated, si ndio? Hata kwa budget ya county ya Meru kuna pesa ya hiyo kazi, iko relief, pesa ya relief tulikuwa tunapeana. Si tulikuwa tunapeana? Unasema hapana na iko. Sasa tuseme akae naye yote. Si kazi yetu ni kumuuliza kama hataki kufanya akae. Kwani? Toka tuamurie tu. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Mawa. Sana murithi wa banonto bwa riboti eu na tuta na mbere na nteto sietu ng'ombe kathomba ningelike tuone kialare nyuma ya kwa tusingiri miundene ya Karibantu nene na Ntwambo Igembe North kulingana na kari ng'ombe ni cia county Muturi na iba kwenda kuriwa sara irabekiri ni ng'ombe hii wandiki wetu wa nteto kuma media ya Igembe Mukirio Nkunja nawe kila kirore Yoro ibarethire miunda na tawata ng'ombe miunda neu
na twina ng'ombe kwa borithia au na natukarewa miundo yetu kuringa no barithitie iu ni kirero kia arimi banteresekelera ndonda cia ntunene na araba kwa ng'ombe ni sikomba kwethirikia na kuringirwo miundene yo tibaki kinyanja ukomba kwethira inkuma miundene ina kwenyange bikuria na ende bira biti ni bibi kwethira bikianya ngwe ng'ombe na kirabo bakwenda ni kwethira bakiriwa babati otore akapisa nonto ya mere kwa ibarete mere ongiri mana yana asentero mano mbini kuma bare yau be munda ibethiri yo munda ntu yake bunda yeso ndende no tu ande avisi mwana shukuru engi ibe baketha mere yonthe ibenganite nani ari that bambike that bambira katukarithia munda no ng'ombe te muntu ndama ng'ombe te muntu ni ng'ombe re kwete ndwere omoyo nieku ndwete buri kurete mampe ya kwa kana mpepe cia ndandete mwa shuonze ndabarithirie na nikanda urite ogora mpepe cia ndaurite tinompi no kwa kaba karethia ende ko karethia ni ng'ombe cia gumu ngio nto kurethia nyingika yoyiri tia ni mpara kethi mpara ndaberethia ndi ngwenda thirikari yo yatua kenda twethe tukwanga michoni njou na ng'ombe ii kwou tukua antu ano tubakura uya twawete tukawathanira ibarie ko athurie wetu njou cia mbere cie yatukuririra ki thirikari ya national nontu nio yusikana nyimo cia githaka muno wanyama bure KWS bakurea kuwata njou erieu ya kilera na kuntugu kuonde kwina into ikurare na into Murungu na atethete ukaura lakini bionde biaro njou untu bakuriaria kinya turati ngekuri ura mungau antu acio thwania yo yurati ni njou mungau tu na tuo tukatwa kurithia ng'ombe na baringwa ni antu baina bunduki ndigwe ng'ombe uni sikumatiania anti meza baina respect ya into vyake tutomba kukara antu bara pastoralist atenda bageti ni into kana muntu na namba 2 kwenda kizaka kira chwani antu nangu atakwera ene ng'ombe yu kibezo baita yari kongaramika na ndisi bakanukiria ng'ombe yu ndima koja muno muntu ari mamundoke kinyake ve maempe kinyake va tindoro ko kinyake ve madoloko kana mangau ute muntu bati ko yaya rithia yabati ko rithi mwene no to na ng'ombe ciawe kubura mbagwe boya buno kiri NPR oringi ni boya buno kiri administration na ni boya kiri sector yonde nene ng'ombe baituria ibare asara irabe kirite na ng'ombe isi wati na kwethira irituonekelare ende ni bawete bo kiraba kwenda ni kwethira bakirwa nontu antu baba kuyana ng'ombe kuringira miundene ni bakuya kinyabe na mathaga yandwa bare ya bakaura ekurubeto we miundene na araba karithi miunda na babenga na ninyi ibejite mburi cieto na baitasi na tugathia ta tukone cigumite menya ta na bo tugoromba thirikari ne tutethi kutungira antu bau eitha kethe ni ng'ombe antu bendi ng'ombe cio kethe yubarema nontu ende antu bakilera batitengemete bingi ni twembe tula twari mundene na ndoroko ira ari mundene pare ya na bundokira ba cia KPR kethe ni thirikari yetie KPR ucio nde icune antu bara ba inacio nontu ikoreo karia ng'ombe cia twika cia goinga antu ndene miundene bakiothana cinto na kuingange kuro na bundokiu Kelpotra Meru TV kuma Kilere Gembe North Mbeta Mukiri Onkonja Iboya sana Mukiri na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki hawetari tayari kuatanithia atongoria bonde ba kaunti ya Tharaka Nithi nikenda kariba kona weti na mbere bone nyuma ya munini wa rais Kithure Kindiki kuria atongoria bonde ba kisiasa kurekana na mpadhoni na kuritangwe bare kintu kimwe mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo no tubanganiretie Ronoro Tugoyinka inyuma ya munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kuria atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi gutigana na andu acia gisiasa na kugwatanira na kuthura gavana Muthomi Njuki ta mutongoria urakagwatithania atongoria baba Keingo kaunti ya Tharaka Nithi yona maendeleo kuma kiri thirikari nene indi gavana Njuki nebumiritie na kuga ari tayari kugwatithania atongoria ba gisiasa ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi iri njira imwe ya gutigira kaunti ya Tharaka Nithi ikugunika na thirikari ira bachuire turai kaunti number 4 thini wa Kenya hata unakatu tuli mwisho ndio make hata tuli kaunti number what number 4 na neli ya tumetu ndio new arabiri ni coordinating ajumbe na woman rep na senator na kamati yenye tuwekirabo
na ugire ni mekalia ndi tutigeria twitaga wa political differences cionthe no ntulira mukuru wa na mundu wa nyukwa mucii kukaumira maitha kama ndagira kurwa Mubunge wa Mara Kareke Mbiukino yakiuga ibegirwe romba rya Kindiki na bota atongoria ndeni ya kaunti ino bari tayari kurugama na Profesa Kithure Kindiki na gutigira bakumugwata njara fogwi romba rya kwantu bakwa bakiruni kia mujali ante betu baganga ante betu ba Mala ante Tharaka Nithi kaunti nitucokerie His Excellency the President William Ruto, thank you muntu bakumba kunenkera mwana wetu Profesa Kithure Kindiki nafasi atuika Deputy President of Republic of Kenya na tuina imani tuturaga imani yote ikirite tuina myaka iwe 10 tukiuga project igakinya negarika kila mwanto betu mbere Kindiki bugukena Gavana Njoki akiuga kwina obatu bwa atongoria gutigana na ndoa cia giciasa na kugwatanira kingo bakara thirikari ni mwanka muthia mutigana na ndoa cia mucie mugotara ngani mukathiko withaga kana matumo kathiko na maitha koguo nteto cia ndwa cia mucie itigiria nakangwa no atendwa ile cia bitina ni ndwa cia kulura ite no ntugutegete turuma media ntuma kunya matano bari mugwanja riu maundu maitu tugatigana nacio ni ria ntuma kutigana maundu maite tutigana no munene let us one coordinator twithirwe na committee members turumire indo cietu tunatuka ya kurumirira koguo tutekwenda gutwika out of sight out of mind nitwenda gwikaria munene wetu na kamiti cietu tukimurekaga feedback nginya riria tukarikia ta mwega augangie na yeye mwenyewe amejitolea na ameamua mathina mote Tharaka Nithi kaunti gutema tugutinda kumwathiria no kumuririkania thairo ari senator no yetu ambike barabara eje ibarabara labda ilikuwa imefika pali plan baritie boboki athoni gya guchanga mbeca cia ruji rwa kirumi kia mujari ndeni ya wandi ya ganga ndeni ya gicigo mbunge kia Mara kamukedia na nkamwira kejari we nibu mwendete mienda bulile ona na tuthiete na lambe no likujania gwe no likujania wega muntu no kana pa murungwa ena kisimatikira tukuona ndete president tena we una bishop tena we ana muntu muka kwenukanira mathira uketha ukona muntu muka kwenukanira twakela twekire kumbi ni uratena twatena wega kiongo muntu wekaragia tutiumba gutiga thirikari iri nchagwa na andu mara twekaragia muthiga na tuturi nja ndi mtu anogire ku bakube muka pale abuju kabla twekarire ku kana muka bombu kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Mara Mbita murimi wa mbogo na riboti-ini tukinyithia muthia ywa nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonthe bombo ukinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita katho ngi kayuri ni tharimo bia murungu mweninya bitawatiri mbabu